imbaraga zoko mu mitima imbaraga. Yes, ubwo namwishoboza mani bingana byo kurikana kwishongora imbaraga mukamanya ari n'igishongoro binze munonga kandi cyinshi n'ibyo. It's a nice one kandi kiraruye imyaka kisa namaraka no gahura ko kanora mu message bikaruye kare. Hey, izare again subscribe I'm switching. Press. Embarga zoko mu mitima embarga zoko mu mitima. Wareba nijoro nasheka utagira ngo ni wowe nyine ukashanga mu nda bitarije zoko mu mitima. Umurokore we nasheka umutima atayine mu bugobya imbaraga Yesu akazikiza zoko mu mitima. Aruba bacejerekere mu nibo twazange nyaruju imitima mu nda n'engobya zoko mu mitima. Ukoreba kote tosha intungane zitaburaho n'embaraga zoko mu mitima zoko mu mitima. Ukoreba indwano zitabaho intungane zitaburaho n'embaraga zoko mu mitima zoko mu mitima. Atureba nitwitana abandi nibarebezana n'embaraga zoko mu mitima zoko mu mitima. Imbaraga zoko mu mitima imbaraga zoko mu mitima. Ukoreba abantu n'abanyaga umwete kubura sente n'embaraga zoko mu mitima zoko mu mitima. Washuma cyamugorani naroka za nyamushekera naruruzera noshoberwa zoko mu mitima. Rero washuma bahanga naroka reba nyabwike n'abandi hejuru abatsibe zoko mu mitima. Abamwe bakomerwa busha n'abandi beine bahagaro n'embaraga zoko mu mitima zoko mu mitima. Ukoreba wibi utawaho ubahambe nubwo yongera n'embaraga zoko mu mitima zoko mu mitima. Umusheja n'umukazi we bamazire imyaka nk'ikumi konka mugera tutokumanya zoko mu mitima. Abona ho nakimanyire ngo muntu nomanya umubiri umutima nugumanya mukama imbaraga zoko mu mitima imbaraga zoko mu mitima imbaraga zoko mu mitima. Umukazi akabone irege konka yine mpingo hamikono nguno mushumaru nkunku imbaraga zoko mu mitima. Abona ho nakimanyire uburungi bw'ahamesho n'ubutana nabwo mutima zoko mu mitima. Norebo munkajo irege kugira ngo bambe nefura bukira barucurwa bugoro zoko mu mitima. Abona ho nakimanyire okunyerera kwa hamubiri twindeka kwate na mutima imbaraga zoko mu mitima. Kare kuwa birogenda wabuga n'umuntu mwihamba umanya ngo bambe wakira zoko mu mitima. Imbaraga zoko mu mitima konka hati wa mubugana n'umanya ngo byawe byahwayo zoko mu mitima. Imbaraga zo inaha mu rumo nushisha abandi muntu we burya ikane iwogurijeho zoko mu mitima. Imbaraga zoko mu mitima imbaraga zoko mu mitima imbaraga. Akahanda kafunzire waboine imbaraga z'umutima ibyayiguro bihebayi zoko mu mitima. Nimureba nitugenda mazima kandi nitusheka imitima bikire bingi zoko mu mitima. Ruhanga kwa kugifundura mwagireba mwabantu mukatangara mugahwa zoko mu mitima.
mutima kuko kwire kuryayika mazima efundurwe buri kimwe cyo nakiregwe soko mu mitima kwasezere utasezera abantu mwe kambagambire manzi zikashunganwa soko mu mitima kamuza beyitsibe bibiri bantu mwe neyimwe benugu amagoba gebyo garugahi soko mu mitima umubazi kwazo kuba kumwe no kweta mwene Maria mwakagorre mbarga zikabaho soko mu mitima embarga 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 soko mu mitima embarga 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 soko mu mitima iwe fo kwikiriza Yesu ugambe embarga zoyine ndoisha kureba zawaho soko mu mitima iwe yetamwe ne Maria mu turbox yojineje nagorore embarga no baje soko mu mitima yetogore mu mitima yesente zawe gumanazo gorete embarga zigorore soko mu mitima embarga 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 soko mu mitima embarga 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 soko mu mitima embarga Yes, ubwo namushoboza mani binyana byo kwikana kwishongora mumbarika mukamanya ayinege shongoro binzi munonga n'ikintu cy'umubwirwe. It's a nice one kandi kiraguhe myaka kisa n'amaraga no gahura kukanora mu message y'ikaruga kare. Is again subscribinga tamusearching press Saya, ejini program etiwa wanochimanya Onkole Media TV na DM Swaga promoter the number 1. Big ups. Kulubuta, selecta, kulubuta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani. Etiwa wanochimanya Onkole Media TV.